Yol açıver farkı. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Akjol toy bolsun, ha jol olsun. Жақсылықтарға жүрсін елдеріңіз. Ana, avan. 22 metr. Жалпы. Жалпы şey, oşanda qancha qo'shdik bu jag'na? 14 metr qo'shdik. Bu yerni bir ko'rib qo'yaylik, ha? Bunaqa trotuar ko'rinurmi? Keyin, bu yerda stoyan bo'lib turadi. Bakın qanday so'm trotuar bo'ldi. Құрмақты Оштың жашоочылары жана меймандары Ош шаарыбызга күн эми тийгенде эле болуп атат. Ушул жакшы иштерди баштаган биринчиден президентибизге чоң рахмат. Ошонун политикасын жакшы кармап келаткан генералыбызга, анан ошону улап Ош шаарын кайрадан Ош шаары кылып жаратып аткан биздин мэрибизге чоң рахмат. Ушул командаңыз менен ушундай ачуулуулар көп болсун. Сиз жүргөн жерлерде тойлор, жакшы күндөр болсун. Аллахым ошондой нерсеге жеткенге насип эткен болсун. Çok rahmat. Akjolday olsun yolunuz, ha? Акжолтой болсун. Sana acayip sizden bir batı koyunuz. Amin. Ey Parvardigorim, yurtimizni tinch qilgin. Balolardan o'zing saqlagin, ko'p saqlagin, ko'p qatorda saqlagin. Shu podshohlarimizga o'zing to'g'ri yo'ldan adashtirmagin, Parvardigorim. Xudoga shukr, mana yurtimizni bu obodonlashtirish bo'layotganligi, yurtda tinchligi, shundan birinchi qatorda prezident orqasida turgan generallarimiz, mana shaharda merlari, shular shaharda intifoq qilib turibdi. Shu darajada shaharlarimiz obod bo'lyapti. Bundan ham obod bo'lsin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Sizlarga ham rahmat.